buke sesenggake bangken gajahe joh-joh mebo. Keto nirgamayang yen dadi sekadi anak lingsir, ane melaksana sing manut ken sesanane. Jek pasti suberami anake ane nawang, nyatuang dirurungi. Cara kasus oknum sulinggih inisial IWM, penyidik Polda Bali ini dugas Rabu 24 Maret sube ngelimpahang kasus ene ke Kejari Denpasar. Tersangka ajak barang buktine sube keterima teken jaksa penuntut umum Purwanti ajak Ide Ayu Sulasmini. Tersangka sube ketahan apang tusing melaib. Kasipenkum lan Humas Kejati Bali Ahmad Luga Harlianto ngorang tersangka IWM sube melanggar pasal 289 290 ayat 1 Pasal 281 KUHP dugaan tindak pidana pencabulan dugas 4 Juli 2020 sawetara jam 1 di Tukat Campuhan Pakrisan, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Tersangka serahange jam 10 tengai. Barang bukti ane keserahang cara kain kamen warna barak, dompet ken surat-surat. Setondan ketitipang di Rutan Polda Bali, Kejaksaan subengadang tes swab marep oknum sulinggih IWM. Hasilnya sube negatif. Tersangka lakar titipange sawetara 20 dina malu mekelone. Nah, yen kuasa hukumnya IWM, Imade Adi Seraya lakar ngajuang penangguhan bogolan. Tim Bali Express ngelaporang.